Bazalwane, indzaba ya Donald Trump ayisishisi thine sibantu beAfrika futhi asikayijaki. Indzaba lengiyona isiphuthuma isetafuleni, lengiyona ishisa indzaba ya Paul Kagame. Kagame lo ubite mongameli wethu lesimethembako nasimthandzako Cyril Matamela Ramaphosa, wambitela eshashalazini wathi sebayawungcimlana khona. Nayo ke into lesifuna kuyathi thina ukuthi ivenue ikuphi, malini kungena egedeni futhi linini ilanga le date, inini date yala mangcimcimi. Lesifuna kwathi lokho ngoba thina sayithatha serious le challenge le, ngoba sathi nasimbuka Paul Kagame akhuluma akhafulela incindi ngemathe, ahlikihle mafalkiki, ahlihlala amagogosi nakakhuluma, sabona ukuthi kuphithi hotel vele ukhuluma userious. Manje ke sangashaywa luvalo ngoba masibuka luthi lwa Ramaphosa umisile zidlakela, kanti lo Kagame wenu lo luzantayana nje lelicicivana lelikhehla lesalukati. Thine siyabelieve lokho ukuthi naseklaphe eshashalazini lo wethu umongameli utamthi 1-2 ngema uppercut amshayi knockout. Manje ke siyalifuna ke lilanga le date ne venue nemali ukuthi mali le ya Donald Trump indzaba ayishisi mongameli, sicela nje uyibeke eceleni, asinandzaba sishiswa ngile ya Paul Kagame, sifuna kwathi ilanga le date.